fattaharu yani fatatahharu kebira qaraga du susenundi ni maniya ken yankenga ngara ko ke kon mo godi ona atuna de ken yankiye senundi nyeni du susenundi nyeni an kullenni ay ken tadi parce que qur'an taxundo senun taxu inta bana koy merendo sobe inta bana mere kengo qur'ana ya sobe hengo senawon kebirenga janaba ni sobe nyi kebirenga kasenawa nan di kebirenga on kullenni qur'ay nyaga ne ay ken sawara ma ko ti ka yanke kunu fagsulude adi fatatahharu sobe nyawno qaraken senundi ko merente qara yanke ko sobinte qara senundi bismillah gillaga ndani yimmiga aga watun tengani ka alla khati sallendo awa antasurno mangal lage janaba ngandanga manga yankinan senu ko wat anga tun tengani ga watebe do jingan tan mekta mago kille kama wo jimpinta ne tirana maga dmano konsu mayimbanere angun salaminni gilli jogenga ken sabuda an salijin bono maga awa yugo kati yagare ma yagare kati awa yugo yi ora ken dangini nisa usbandi aga gama ji kita kembe ngana khammo yani an salijin bono amma ji kita bono mo wal majinga amma nka hi wo sabuda komi wate Allah ndaknyai ba jinta ya gunni kiyai alhissi wal ma'nawi annaya ho hoy kebira an karawo an wutar kille kamar asura wanki tana wannan muniya kebirin ka kare ndi awa kunyin sege ponyu goya ken sennen gani ken golle no gondi aga masahindi ti aga ya gallakunga ado aga kitunga jawa ne gamu ni gillin yen sege hoke kebira nyime yagante famsahu bi wujuhikum agati qari wamsahu bi ru'usikum kebira imam malki ar ahmada kunti kebiringa aswambana kubayni hilli swambana kunnanan tam mazhabidi akam ngadi tamami nya galla ke masahiye tawgi men an ya galla ke yugo masahiye to ay isuti an ya galla ke swam masahiye to kunti kebiringa kana yongolan swam masahiye kura fam ke mo di ku qari bugu medi bismillah Allah ta'ala murunu kuda in yangondi ankun kamma gillili risuya gilliri tadi anga makata lagene manga konto lagene kebirenga tanan tamami ngasa Allah ta'ala awala murunu kuda inankun senundi kuda intimmandi nemanga aga kamma awo sinankunga tashkuruna aga Allah neman kufa ana senna ko nyamunda kada gilli hadasinga ado khabasinga ado junubunga senna ko num billi al hissiya minha wal ma'nawiyya islam awni ne manyede nda khara kufa islamin senneni de Allah wa Allah sallam ati serebe lambinga lakenga ko tasu an yankine takarago tiyalli mego to ko ken kamanenga wa di ay meganta to ken kamanenga ya tigam bay salli ni islamin so allo mo rondo kiyen ko ni an sallin takarago de ati qari sere gandi kitum pili yanke saligindi kitum pili o kon yaga way mere mo baka baati junubun kaw baka do jinto le la garenga sere ganda laqen kusu oy mo kon yaga way mere mo baka baati laqen junubu aso baka do laqen jito le la garenga nungo ngo kem mo di yaga laqen ngo kem mo di kitengaro ngo kem mo di yonkola no tarango kem mo di tanum pilo kem mo di oy mo koni yaga way mere mo bakay
ngakin to da qati junubu ngo bakado jinto le la garenga kinni manan kana mirenga yen Allah ga to da wakati su o jindi pataw ayin ta koto mun do dare ina mun dana newndiya yuwa mun dano senundiya kibra qurain kam masenna gon ngadi an kitun kullenni Allah kan kullenni an gunen kullenni an yaqun kullenni an yon kolan kullenni an taron kullenni an tanun kullenni wakati su kin islamin ba ne da sallin bali atta ga qurde wakati su wakati swaqurun din wakati ardam le gona bada parce que manan dia kullehe qurain ga ma kullehe yiranyan kira no kubenu islamin do kaharun nyam dengo medi i mewa konni nan islamin yiramin do karin yiramin tabata o islamin yiramin tangana ho ganta salliniya kahirin yirame ay har islamin limna su ganan yiramin nan basai an di du tangana sobe an awali krisen yirame nyaga min tere ngai aga min dadi donc islam woni sinna umbane ay qur'an ta umbane bismillah Ibrahim agan simmi Allah Ta'ala nemanga agra nema benya aga kamad islam ko qasimmi kenga de qasimmi kenga Ibrahim go agono ka ya ko tora bega wadi mere bega wadi kebe angana kintu bani Allah garan qasimmi kenga keni nema nyugo qasimmi Allah lahidum be agar an kun sitindi tike lahida birenyani aga ta Allah farenda bira kebe aga na baya anya madinan ko ora ndiga men mugu uranya maryam batu anga tona hohonya anga tona hoho tokono bira madinan ko kakan Allah yake lahidude kama gurjade qaratu Allah taala to anan yene yusondo men nuru honsu ko hamantenga de aga da madinan konko ni simande ilahiduma kebe nga aya nyan kana sabu bane yade antara kumbane de gillaji para ati aga be ga ta tungundi ha nkan karinya ga ilahi du kanne dide kebirenga na majina gomba na kallen ko ni kin sura bana no gondi kin ya no krekren tengo hollo gon tendi dura kellahi du islamin du Allah na gallahi dun su wadi aqaba hijran sinenyime tanyere sirambu madina ikana ke ken kotanga bara ubun ma'rur akin kanan ka kunya kenya magallahi dum pigedi maga wotini sehendin kuna tikamane be garan ki titonga Allah fare mo garando honaga oga worono o yimme korendo kenaga Allah fare o baya wallahi maga kanu koyi o ko sare gajangendi ora qiyemutu o qirsum maga kunda uti qirsum maga kunda khidi qirsum maga o ya gato aw gilli gemu kannenga majinan ko Allah fare o hatan binnen gajana kapanga o hatan kullen gajana kapanga bai'atur ridwan woni kadi al aqaba kem pallega hudaybiya kallenga aywa hilla kafanu ngaro Allah farendo annaka mun al kabana ga arani ala usman qidigana aw adiga mun worni to sahaba nun ka iga tira usman karidron Allah fare sallallahu alaihi wasallam ara bai'a mun du sahaba nun ma on kanu makai qullu ma anya gajenga sahaba bin ga duwen yon kinkinni amari gajenga kanne ma alli umranya kanne ma na yilla na nya gajenga Allah ritiga asime gella hidu Allah na aga sitin daide wa saqakum bi aha yani Allah ki tankin da na Allah hidu sire waranka ne anda gella hidu riba neman yani de kibir Allah ga nakiti kome kama akitan dangani nangara kille sire kama Allah batiye kille kama na lahdinu ko kanda lahdinu be suka hamande
asuni allan kanne lahidunye asuwi kamanyana mu'minanga kebirenga anna alla tigade alla suranda de alla suranda hogani wurdin gille asu shartinu attagandenyo alal kitabi was sunnah asu tagandenyo alla tinkama adu alla faren tinkama shartin bilugo konnanda hogani wurdin gille asu serebe ganda nyana an nyana mu'minanga ibra nema nyani alla ganda wara serebe kane la jukunu ngonu sagara anyi mena kella hidumutu alla ma ngo kenyana nta kenyana alla da khair khor nyanda annam pakda to ken nema di anna ma guruja wallahi dun sokede o gani khairi lahiduya nawutu gilli ko tabi alla gati alastu rabbikum qalu bala asokendi digana إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله بسم الله يا يمو بين كونغا توني أن كننيا سكان يمويا تي الله حقونا دي kanya shedanunga ti telemuntakunga ya sede sere qonna umma ankun kaba sere qonna umma galligi ala an la ta'dilu kuda agama atlumu de sere qonna umma ngara telemuntambala kuma de udulu qatilumu de telemu yege ayan tinta allan kanne ngade imbi gan tinta honga kenne kinyu goide akanu Allah ide Allah ta'ala yingana nyane ti honga ago ken gollini ara ke koni tahillu ake sura hina huslen dabare de sere konna umma sigi anga hubrin dabare de tambo tugay bimme bugunde kina manga hubrin nyanga de hay jopene na ko mum pakanya ko mbiga wajibi na ko mum kam tagandu hilali bani ngando tagandana na Allah taala qawamina lillah bani ngando taga honun na shuhada bil qist kum billi angana tan ko wala ngala Allah haqabe go taga honun kamma ken su qawamina lillah ken ken ko di taga honun pakabe ga meyo kamma shuhada bil qist ken su ken ko di saboda ke aya ara konan dangi asagai ke sunya na ko nan dinan sigiti Allah haqiqa nan sigiti kumun o kum on sigiti odo mena an paqenga kinyani nanti sereben da kata kinyana kinyani maga gemeni me islamin su imakata ke dabarne Allah ko kare karon tunyar wa dabarne Allah ganda khairim Allah murhim da kunyar wa kulli dabar nasrundi ando Allah na gannan qura ando ko mun na gannan qura wa kinya mun da maga antane wude Allah kan dogi mun da sawaba bismillah Allah ta'ala yammunina kunga tungonni ira golle surun golle adi kabari wa kundangani ado baraje wida kim baraje akorin musri kilimun taunga ko bane kanan nike kentadi konne nike kentadi tintolle man nike kentadi illa tolle man nike kentadi daru ayan da jato da har ane anyi me kamma anna ko nike modi ya kilimun taunga
bismillah adi yemmu benu kunga kafirawo iga garangutu togo ayanunga kummaganguto buru kunni jahimi dungonunga ya yemmu benu kunga tongondi an kunnan simme Allah ta'ala nemanga agara nema benya kamma biren simma seruga hammi wani makkan kunga quraishinu nanti mbambandi ikitunga katangkung kallenga naga jamba kasimme kengale Allah ta'ala tigidini ikitunga bakaga maka yani Allah raga kisindi toranga gara himbe lamura kanema kasimme kengale kenni nema gore kakanu Allah kebe tungunda nuni hinunkini Allah ta'ala ita kumiganda kan Allah nampinkini Allah jambantan kitana ay hogar hubre utan kanema akmanin moyir na kumendi komen kanu Allah annam pinukin Allah Allah sallallahu alaihi wasallam ali sahabanun buwi daga asfan aywa gajen nyugono tizi anmar kuna krizatur raqa aywa salihana sallin kake suri mugonsurondi iga salli wakati kebe hilla kapanu nimisi mani sabura oga makkeni ya salli nini ana here gure katiya eti me da ngani ke salli halle salli nyugo worni iwo ke munda dini manu di hawanu di remunga iworo la asrene i magal nasanga nakini nakin jopa ona keniya kebrenga e nasigi Allah ri bonin sagandi duya salli wakatin kane Allah rakanu yin salli be wara kara nandangi lakin ya mugonya alaki aslamu karamu dikenga usalli ke mugodi kini aywoyi kini nema nyai Allah garo odo ida burenna aw gille gari Allah farendiga bani qurayza aru abubakar umar adu ali idiga yimenyeni islaminu hilli yani awa amru bun umayya dumari ada islaminu ku hilli kari khataw min mauta kanama ari hilli simma hilla kafanu yi awa keta dia nyantugene basgora khara daru me islamin ngandi me islamin kare khataw ya dia nyawtugene ak manengo awa kanne horono mana qaso ilsum keta dia nyantugene islamin ngana islamin kare dia nyantugene lenki kallen dia tugamo ora ken kodi oti hawanka ngatugana golli buri nyangana nyimina aygoy ko kuma da habindi ko sino sikki no wonde kenga makkite kebirenga oti jamane nato odi gulburani minato kenga makkite odi jamane nato ke ko dana hinjo pa wakati ni Allah fari ni jamane nga ke akinya ngona dia ketu andama ahega gri nan diga yahudiya nunyan nukunga madina tatenga bani quraiza abubakar wadi umar wadi ali wadi adiga sumundia nan diga islamin hilidiyan sumu konnu su hokonne ma Allah faran ya rabbi keme jarabo sreben tam pidi har honne honyu gori mo sun tay mun da ke kwai haide Allah mai dunai Allah min dunai kai Allah dunga Allah min dunai manni Allah ga da gugina yi me ka bana wuka lunginiya ai darbani na shari'an da bari kana kino yake ga hanawadi agaraw yahudiyan ko ni konna on ko on patiya awre he odi maga dunan golle kanya do sumudin dunan golle golingale ma ko dunan golle kedim minyengeni in kanani ngundal le manu tabana na koy oya nandi aw gemme ona ken kanya do me Allah farin golle su atandonga su angana tanna mana rantanyi mene angar nda ko kedi taharrukatihi wa sakanatihi ahon su mana be ga rantanyi mene etimani iti ya qasim hawa kebirenga tawo hina wona nyigandi na minindi kebirenga aywa angar himbe mundo na kinanga
ira saundi ira tagundi annaki hamdi bire nyugo wure ngi hamini maniya iwa mundana jamba gemu jambandi yahudiya nyugo no amr bin jahash kennan diga giri awa gire dare wutu bire ko ni re wonni bire ni na gire ngara alla faren ta uram pakenga ana warano bane ana sullun qoso na nyanka kamana kari gemu ke ade tago hina anna nyiga anna mini kendi yanga ti himbi anta ko to wakinna aywa anka alla ramaniya aken gondi heren da bari nga alla ra kitendo gure liga gure malaka tinga basa malika nyanka alla farenga na khibari jibril alayhi salam alla farenda suro kusiki ibugu awa dige birenga lahidu bega odo menaga ma alla faren gari madina yahudiyan taga suga wono lahidu mutu pontanga na islamiya o togo kalle gedi nka ondanga jana na de mana angara lamuru ana gire ngara yimer na monyo goga kebe lahidu nguruji kebe qatagu gire kota be ngana kinyagai agarno islam ma gondi ken kota wal mona me kari lahidu nguruji nka mani lido alla faren naga alla yana kitiliga na ke balane ga jangen sigi ido menaga ayu gonin khari ko tay alla faren yankan ko yugo wo jaman tagandi awa e yitundo menaga be so ta gono sirahu ira ken to ko yite nyugo sirahu ya aga ta gono ko be ari ka hanjongi akenke badiyange nyugori alla faren ka hangutu an kunyi mai kundwa aga yimira kwa aga qura na islamiya himbi yakana ganda ko kebirenga akana islamiya jingorno lambendi honni bikiwa ko ni sirenga da ko bane kebira kenna hinyi mantenga amme tanawono idiga kurenga no koygo iga yanka holonga nyeni arani kameno ko nan tolli bo alla fare ndigaro bambanenga iwra gunne bangi ango hamana ngame sudelli dallo jamando alla fare na atako yitemure ni ka hanjongi do ngame ke tangini anda yanka wakati kebe ina ka humame ken nogoni yugo no tagawras ibugu kun no kunye gajangi ardo alla faram palle araka hamuto a henti kollo no ngirangen naka ya andin sagon kita alla faran Allah ka hanyire Allah faran qatada
kollo nun garan genno ati matangi mi ganda ya ka halli ganda na sirenga de kem palle goni ka hangan kitendi an konne ngure manyi mi ganari kam konsor ne kem palle goni ho wontan Allah farin tada an wushe ne nan duka banan da Allah hallengina harenga wa atiyahu ashede atanyimi Allah farin tada atin nan diga adi akati sirwa atu wallahi mbugo siren no kunga ame matage ame ntatage ne aro Allah farin jakini awa jakini basanna an sirebe amu nan kai na ken kitana tono bo araba gundi ken tanyano edi kemrenga angen sagai watin sagai Allah bi na ati yahu kebe ti qarondiga ayde ke wucin nen no gondi labondo ka hanga konto himbeya sabare ndo munye ndo hinya mosre ayagra dabari so hayga qore na litubi nasiren kita an jombindi himbe worran karna ken to gono ja kuma yato wala kullu hal Allah farin garo Allah farin no konnun na ta haqqebe kon daga bay da ken suwawor no ke ayade aswawor nadi na giren sogo na gunun radi na temben baya kama Allah farin kisai aiwa nandu wannan nyam mo de surungan tan tunu nan diga gaskiya kane killendi bitendi gunnendi soromani mani anda setu andare do yiri agana jamba tabane tahillu tasuko Allah fare Allah wi mo ko nada na kisindiya ango seren karam go sudu ira sunye na foson layi gandendi iranye na koroto iranye an ga Allah Ethiopia amanya mede Ethiopia haras harin gonin maniya kanu Allah annan pinu gina Allah an ga kin ganya bayana nyime an ga kanu Allah haqiqa honso kannan an ga ran pingin Allah awanga sana honsi bismillah abad Allah ta'ala rigani isala remul layd qotinga oqindi tamudu hilloya gille sailan kunga aswanne gamdi awa asige ndana osi yaqubarim mu tamudu hillo kompol laqasu irabane sugandi kendi tanqibu yani na hon sege fanaqabu fil bilad ibn sirbani suna sirbani kini mufattishu bani kini awsirullah halan tunu oda aqabla dun ko igo mogobe in hangani himbe igo mun yana kita itorangani himbe igo mun nan kisai biye suna bane kini to da qablan go sirebe kinni kemme sabura kinya to ni annaqib bismillah adi Allah ta'ala ti idangani ngi Allah ta'ala ngo kapankun tamudu hilya tin awatin de man khirente wallahi aganda sallin du mandi agara jakkan gini aga tumundi tingi Allah ta'ala harunga agar harun dema agar Allah suminga ken sirengani mingi ga yamba ga hoburenga baka ga mandi mingara garundi arjanna ngorundi wala qumurunu aw awrenali ngayemme be aga kafirahu killahidu halle an kundi abadi ken kamanen samu sawa asabil killen naganen ade kiyan kuni
bismillah allati ola yahudi allanga igurjanden sabu dangaye illa hidununga oda yahudiyanun sundominya akanti kantenni iwo yahudiyanun mo aywa digan kanne millana tawredani baka ikiti sago mogommaga yahudiyanu ila taqeto gilli honga ogari waju tikenga tawreta di alla farem batiye ibarakenga ila banguto ngilla adi ya rasulullah anta gilli anga yingi jamba mandini gilli yahudiyanu maganta honne gilli ya daiman yan jambanta besu paganta bani banu ngiri kunsreni kebren alla fari yampe